May isa na itaw na may datas alam, partita masinulat Moises, nagatindag agad dakap-dakapon ni Susan paagi ta insa. Gainsa kananan ki Jesus. Mistro, ino dapat ko nabuhatan agad maanggan kabuhi na wala katapsan? Ino nasulat na anta mga sinulat Moises? Ino buot ang balon ta mga nabasa nyo dya? Nasulat na, gugmaon no, ginuuan na imo na Dios, nateragid ta imo na tagipusoon. Ipakita no, imuan naggugma paagi ta ugali, mga buhat daw isip. Nasulat man, gugmaon no, duma na mga ittaw, pariuman ta paggugma no, ta imo nakaugalingan. Igo sabat nuan. Daw ilingtan buatan no, maangkon no kabuhi na ula katapusan. Pero dili miyag kananan na magayaan. Yun tanaan nagainsa pagid kananan kay Jesus. Pero kino na duma na dapat ko gugmaan?